عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. Miyakapuun ki Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari miyaswatun swalla api teru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asu kasuti nasabagi ku paratiaya gusu alhamdulillah na peka penuh ku timbangan gusu subhanallah gusu alhamdulillah na peka penuh waduanan udi na peka penuh ku pageletan langit gusu lupa nasu sambayang na tihaya nasu kasedeka na tanda nasu kaseber na sindo nasu Quran na saksi ika udi na saksirka umani isa na pepenga bedaga sa pepena marania na ginawanian na adnap kemaradika ia na ginawanian udi na kebinasanian. Miyakapuun ki Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari miyaswatun swalla api teru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asu kasuti nasabagi ku paratiaya gusu alhamdulillah na peka penuh ku timbangan gusu subhanallah gusu alhamdulillah na peka penuh waduanan udi na peka penuh ku pageletan langit gusu lupa nasu sambayang na tihaya nasu kasedeka na tanda nasu kaseber na sindo nasu Quran na saksi ika udi na saksirka umani isa na pepenga bedaga sa pepena marania na ginawanian na adnap kemaradika ia na ginawanian udi na kebinasanian.